manipod ka ni Kabsat Inga san napud no nagantintay ipatangatang ken mga ganyo a drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shout out mampay kani Rhea Notario dita San Fernando Alicia, Lontok Analisa kani Kabsat Bernie. Kastimanti ko na ni Kabsat Inga. Dear manang biyanang, kaalaak ti manugang ko no may papan iti utang. Tangamin nagpada kami ama nagloan. Mahilig kami ngamin nga gatang kadagiti kagawaan iti balay nga oray saan matunay akasapulan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nalpasen ti kasaryo iti asawa malan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano ijay balay dapak mo. Oray dito'y balay pailaing datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kastanak ko. Kasta kumamay, ibagakin kagad. Nasaya at si kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pela kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami ton iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat sapay kuma, taag kaalaan ta Belen. Sapay kuma, ta saan ka natangsit a manugang. Sapay kumamat atahang ka nga natangsit nga katugangan. No natangsit ka, natangtangsit akpay. Hanak mat nga natangsit, nanang. Very humble akto, pay. Ay kat nukas tangarod, ag kaalaan ta no nasingpot ka. Tijak kayat akabalay, kat tay saan a managdaldalos. Agpadataan nanang. Tama nagdaldalo sakmat lang. Han ko pa nga kaya tinaang dud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanya ka. Sige, makaamukan to nga rodan nga gluto, tadda papanak. Ay, adda ko mamat papanak, nanang. Papanam aya. Mai-release nga min tadtadjay loan ko. Nukasta, nag-loan ka mat. Wan, nanang. Apay, nag-loan kayo, mat? Katuan. Amangan numay may sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka magaya mapada. Wan, katno day tati pagbibiyagak, edi balasangak. Loan! Agpada tangarod, Abelen. Sige, agkuyog tangarodan arumwar. Taintan alaun jay lonta. May samat nga agpaiso tinaglonan tayo. Wan nga rod, Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel kan ka. 25,000 laang kanya. Mano lang matidiferensya na. Kat, anya nga tipang usaran nyo iti inloan nyo, nanang. I-online shopping ko manan na. Ay, intapay mangan tamabisina. Sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan, ati agi libre tadakdakkel ti inlon mo. Ay, sige nga rod, day talang aya. Inta nga rod mangan ija turo-turo. Turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag tagururay ija iti order. May mayat ija turo-turo. Tanuin, surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000, nanang. Napintas deto ita automatic. Ay kayat ko kumamot ti kasta. Ngum adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagita in-order yun, nanang? Ay nagkakanat, adda lababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bale ata mausarmat dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmat ket di agur order iti awan usar na. Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta ag-awid tayon. Asinot mangawit iti ginatang mo ngay. Baklaya. Baklayan nga, nagdagsan. Ada inharkilak nga lugan. Saan naman na kita ginagatang mo ay inga? Plato mo manang. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato.
Di ka mo gumatang iti pangikabilam. Bayam, ta isunto tinex nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, huston ti order. Day tapayin ti utangam. Di ka order mo ito online. Oray, at mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek lakay. Alan, anak ko. At nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang? Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Ngam, nalalaing mamutay nga aglaw ni asawam. Ay, un nga ro tatang. Kadagito ila ang anaamwak. Apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda asawak tatang. Hay, na yan. Nagpadaan dalaki di mo iti inam. Un nga ro tatang. Matanagan nga ro. Sapay nagdatakil to't utangan di asawa. Ay na, uray ni nanang mau. Lun-alon, kunam na nagsuswildo di dakil. Ay na, nagpadaan dan a ija manugang yo, tatang. Intayon aghalo-halo, nanang. Adda pa'y kwartam aya, Belen. Kat adda pa'y apay da kayo, awanan. Adda pa'y mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katun sapay makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katun mala mapantangarudan, Belen. Tatang, napanandanan kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumatan lagi di adwa. Basta da kwartada. Sanda matatao dito balay. Kanayon arumwarda. Ay, anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tang aggapoy di talon. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. At kami lakay. Ala na nako. Ne, naggapuan nyo manilaya. Mabisin kami na naggapoy di talon. Makan amasang putan dito'y balay. May sakamat, Belen. Kanayo ng matantirumor dito'y balay. Imbis ko mga gluto kayo ti makan. Haan kayo kadi nga agdanag, Alan, tatang. At dahin take out may kanina na nga kanan nyo. Wun. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Mala, ingkaidasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan, nanang. Hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo mo't ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabanog tag luto-luto. Ay. Dun makauma ti lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada anak katugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukay. Ay, dumaw-dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Gamanyat itid ko ngay, awan mo't kwartak. Agpada ta, uray siyak. Daw-dawatan nak di inam, ngamawam mo kwartak. Agsusuldo akaya, kat saan may? Naibusan tayo lunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurot da. Ay, una yun na kitang agkatugangan. Nagpadaan dalakit di mo iti ugali. O nga ro tatang. Ay, kanahin ko mo't abagbagan tasawa. Ngam awan mo't dingdanggan na. Adda pagdaon mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tinted na. Unayan, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo na anak manan di anak yo. Ay no kayat mau. Mapanta ijay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Ha? Apay, agpapautang? Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na.
Ay, sige nga ron. Mapan tayo. Uray je pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta, Inga? Long time no see. Nasaya at mo't, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoya, aglakla ko lata. Ayun, nebelento'y kadwak. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Ha? Pangusarambanan iti kwartaya. Gumatang kayo pa iti lakok nga ulis. Saka ito, pautangan, friend. Ha? Ay, ay katun. Kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ulis nga utangon. Kat nag-adumat ti ulas tayo ije balay. Mangpili kalatan, tapno pa utangan nata. Ay, sige nga rod, nanang. Yes! Adaman ang kwartata, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Imbag man tadagayam friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng ata adda porsyento na. Haan nga balen. Te importante kat adda tinautang tayo. Addan pag down tayo. Sobra pa. Wen, mala, intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanan Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y dayto. Nay. Aglaladot kay la itay agsapa. Ngam ita, kaslaki maranting kay manana. Belen, nanang. Kan, nangalaan nyo iti kwartayo, takundi take out kayo manan iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga ado nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat me. Naimas nga merienda. Anak kaw, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga raw. Takas laki maranting damanayin. Kan, awan damanayin dito balay ko na ma. Rimwar damanayin. Siguro, at damanin kwartada tatang. Laki di takasla naman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay kanya pa'y kumangay. Inutang da siguro manin Hanya. Talagang awan deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay inam anatang kanti ulo na. Agbagbagay da talagang agkatugakan. Ay nasa yate may kadito istora lan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan dya asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa ti kaldero yung kadana ng kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul nga min ngagpurchisak itilakok tanay na ibusag. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ti asawa ni Belen, kan nanang mo ni Maringga, iswasikan at isingirak. Mala, bayan nyo. Tanong makalako akit tinateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawak nana. Nasaya at mat, ta imay kayaw. Or-orayak, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisarita ken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Ken nayunan mi kumapay ti utang mi ken ka, friend. Anya? Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayad kami nga dagos kanyam. Ay sos, malugyak mata. Laimbag kuma. Nondan nobyak ka na kayo. Ta, ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami aya, friend. Mabit man lang.
Babalasang kayaw kadipay. Ay uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawa timay sa katakayaw. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ubing ka. Agungat ni Alan Da kayon atahang ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat na kaya, friend? Oray asinaw katakayaw. Kunak may maburing ak gaminan. Ngagmay sa. Kayat ko, ti ada sawa na. Tapno ada katulungan ngaglako iti ules. Ako O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa tanya. Tagawid akpay. Inak pa'y mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kaus mo. Oray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan me nga rodye utangan me niya, tata. Sige. Jakon mangta di te dakkel Tanay, medyo dakkel ti utang yu di damo. Kasano ngay nanang? Kasano ti nagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakawan mo't Di oray awan. Oray kaskasano, jak mo't maiturad aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan tan nga agparparangkan kwa na Belen. Anya? Nanang, kitaan nyo ka din na to in-share dahil to FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ne, apay Belen? Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito. Inpan panawagan datameten Belen. Ay, wan nga rod. Ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay. Belen, nakita mo na ito impos da. Ay, Inga, apay da ito impos da. Rupa yung makinibilain. Ay, Uwan nga road. Ay na, tay nagutangan ni Belinday ta. Kinuyog kulaang idi anagutang. Kat inraman na mutang. Ne, nagloko kayon? Apay nga siyak lang ngay kat duwa tayo mat nanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imu na alun ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kasati bagbagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Hoston, di ka agapan. Nakababayin kayon. Nanang, enta ipadilit data. Enta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, kayon. Takababayin day ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayon Ay, kwa. Ay, diyak kaya ti agpakita. Takuna namat nga asawaan naklakay. Anya? Datang, papanan nyo nga rodan. Papanak ijay ayan da kabagis ko. At daking kano sumurot ka kanyak. Tanusyak, jak kaya tagtali na diti balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga rotatang. May stress akmat. Sapay aglamang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan. No kayat mo ti sumurot kanyak. Intakid di makikarpintiro ija enda ang kalbang. Sige tatang, sumurutak ka na kayo. Tapay nga'y apinanawan da kami lakay. Wen, ta sininaan da kayon. Makamo kayon iti biyagyo.
Lakay, di ka kumamot agsaw iti kasta. Resultan nyo dahil ta problema yaw. Sanda kami nga iramraman. Bye! Hello? Ay na. Kaano da ka nga ag-awid na nang. Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung batan dya cellphone na. Saan da ka nga ag-awid? Aging gaadita marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Anya? Ay, kasano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen. Engka gumaan mi nga rod tinagsapul iti trabaho kan ni Belen a manugang ko. Tinakdaran mat dalakay ko kan danak ko ti sanda na panagawid. Kat inuray daan nakabayad kami iti utang mi sa danto nagawid. Sa bagay, maawata kita no ape akas jay ti inaramid da, tanaglablabas kami mat ngamin iti manugang ko. Alakastan, tigayim mo, Inga. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagina kada tayo, amin.